U ime Banja Luke i svoje lično ime svim građanima Srbije, svom našem narodu, Srbiji, Srpskoj, Crnoj Gori, regionu, Evropi i svijetu, gdje god bio danas proslavljamo Dan državnosti. 220 godina je prošlo kako su najumniji, najhrabriji među nama tada digli bunu i ustanak u borbi za slobodu naše zemlje, za Srbiju, i tada je počeo i simbol naše državnosti. Dakle, želja je naša bila samo da budemo svoji na svome, da imamo svoju teritoriju, da ni tada kao ni danas ne damo da nas bilo ko drugi ugnjetava tamo gdje smo većina. I tamo gdje imamo našu crkvu, tamo gdje imamo naše pismo i tamo gdje smo sabrani i okupljeni jedni oko drugih. 220 godina je prošlo od tog događaja i danas srpski narod ima svoje izazove, ima svoju borbu, ali je važno reći da danas i u Republici Srpskoj i Srbiji i Crnoj Gori se slavi ovaj dan, da je on danas svet i da danas pominjemo i Sretenje kao naš prvi ustav koji je preteča mnogih ustava. Šta to znači? To znači da takav jedan ustav je jedan od najliberalnijih ustava koji je donesen, što u prevodu znači da i tada je naš narod bio neko ko je gledao u budućnost, koji je vidio mnogo dalje. Imati u to vrijeme ustav, takav prvi, koji činjenica nije u to vrijeme trajao mnogo, ali uspostavio tada zakonodavnu, izvršnu, dakle 3 vlasti, zakonodavnu, izvršnu i sudsku, koji je danas simbol demokratije. I mi danas isto želimo demokratiju, ali ne ovu demokratiju po kojoj nam žele reći kako mi treba da radimo. A demokratija, dakle, da mi odlučujemo o nama. Srbija je danas slobodna, Srbija danas napreduje. Ja čestitam rukovodstvu, građanima, predsjedniku Srbije, svima koji vode Srbiju, svom narodu, na hrabrosti da danas donosimo odluke, da danas imamo našu autonomnu politiku, da budemo dobri sa Rusijom, da gledamo u Evropu, da želimo da budemo dio Evropske unije, da za nas dio evropskih procesa ne znači da moramo biti protiv Rusije, da imamo naše prijatelje na istoku. To je taj i ustav i tada i sada, da mi donosimo naše odluke. Evo, danas smo i položili vijence i pomolili se Bogu i pogledali jedni druge u oči i na ovaj dan poželjeli jedni drugima sve najbolje i da ćemo zajedno boriti za budućnost i Srpske i Srbije i Crne Gore, gdje god je srpski narod, za budućnost našeg naroda, gdje god je bio. Još jednom neke srećan ovaj dan, čestit ovaj praznik i da na mnoga ljeta dočekujemo ovako važne datume jedni sa drugima.